Fuanga la malanga tau no wabloa o te inai le tai mine tai ao te le lofe au kore ni tangata te au se ata i lunga o le fata te ai se lave ai mai tai mine tai ao o te ai Toi amata ai te tala au mai se avanoa Toi mine tai au o te iaia E uma sa o iti ai o te whaia Toi mine tai au whamore mole whatale mai Te inai le tai mine tai ao Te lofe au Kore le tangata te au o se ata I lunga o le fata Te iai se lave ai mai Tai mine tai au o te iai Sa u tau mawhai Te loa te au o mawar wena Te taua ni tangata e se tonu le me whale Tau mau no lofa Ua ta wala wala Ia maua se tangata Kurtoi amata Ai te tala au mai se avanoa This time tomorrow I'll be with you All of the things I've been dreaming I'm gonna do This time tomorrow Wait for me please I'm gonna be there forever I love you Louise Tai mine tai au o te iaia E uma sa o iti ai
so panga tu of tapa ne tu o tu boy vai sempre leanga o na ai ama so ane le mala malama tala I vale le vai si au panga o le povisa ele al mio toni malama le tai au a eva ai atu e be ma le toni
Alicio fa fianga sui fefi loi le divang ola wuli chala toilet to ma tanga le dia wuli ma to fiola solo le dia so fa le masino lona se fulu ma le tasio le dia sanga le masino november pe on finga yele to mga wenga tutu ma fiva lo filima ma lo le sui fo ma wia ma le langi ma chala siolo ma wi uma tanto le lo fa malanga le o le tanto tampa ausili na Odishu fa fianga pe on sa fa fonga tjei mai le tima le ganto leo le tan mo Felix Mikaele male RC band ele fanto le tolanga isa mo io enjoy fa ma tu mai ya itato ya sola demi fo e ma wala malo sima ma walo on le meta o le manolo ai masi ma le mena ta o le fia hanu se fale oui la va ole wa e loa e jan want to fifa pe me lo matua wa le varinga e halu lo kwa le swali o le ko ai saulesko fa malo antu telanga ya titi pe re lo toma tanga mai le down the lila siguri me fo stimulate ma antu le down to ma tanga le vango la woli il polka la mideo la woli ba fonga mo se yuli fo ile tu lang fa il fiana nei ma lo le fio le fiva ma lo le sai sia o le dangwa mo se fa silinga ma lo sia mai se fa ma lo stino foi na tapina yo lava au ya ben fa tawina il lau lava se leni a fai fo nei sa mi just sponsor na to company ma le to fa le finga wenga soni o le tangata o matua lo fangi tele ya amu ia lo o tangata umo le yo langa e fa pena la le yo langa e lo ngo fia mo tangata la funga fia mala matata ya lo fangi so tangata po la valo tele fia ka va ia kula vai la aka e va vela vongo ka maonga lo ka mole lo ya va per voi le lo se si tulanga le ma fia ia e va veala ona tanto le fia lo fania e pe ona ta wele stoina ole va yo solo nei lo o tono wantu ila fu o Samoa ia le malanga le aukapi o faingo ino le Heartland 15 mai ni usilei ole la wa jampina yele tanto o le wa faingo ino le manuma Samoa e faile la talonga ile afia videi ma ole talonga mo na wa lua talonga le mitawina ole fa pele ona fa tinoina ele nganta ole so fa before le nei va yaso mo le sile fiel pa ia malo le tanto tro ele li sila pe ona e sila tu yai fa mai ole tale fa ile afia videi ile mai ile ole tu fa le leia ole tanto malai ole apie park ole dala o saudi trailing to life fa ile fidei le talonga mo le manuma Samoa ma le Heartland New Zealand Heartland 15 ala fa pele on fa tiro ina le ile tanto tro ile afia fidei o le tulanga dai pe o le o mai le tanto li potilna wa fo ile no sile fiel pa ia ma le malo le tanto tro ma fai fo ona e mai mo ye tele mo tino po lungo le Sky TV le ole am fai ona tanto mai moai le talonga na ale tanto manuma Samoa ma le New Zealand Heartland 15 Alisine ole awal le tanto tunu le wa filia mo le talonga ma le tua lu talonga le talonga mo le so ma le talonga fai e fai le sto nai so nei ole aula le manuma numero tasileli o tapili numero lua Jonathan Apelu numero tolu anasi iva ai numero fapa o la wama ole kapteni ikifusi matamu ele numero 5 lea ole numero ono le li o tangi 5 tuyoti numero fitu en lia tu umanta vai numero valo le li o Larry Sangyam numero iva le manuma Samoa o Ravu Wama Seru Vakula o le foi le numero se fulu ya stasi foi walola de tua ile la kapi Samoa le sunga ya Patrick Fapale o ya foi le sui kapteni sfulu mantasi o le li o kitiona so vale se fulu lua Christopher Afamasanga se fulu tolu te malu tuala sfulu malfanta te fono senio Tavita e malfulpecchio le li o Wally Tauvesi
o le no fo fa le le manu ma Samoa o le wa sa ni banyai ia vai moli to linga o Niko Paunga lua tuala e te au auna o se nio fa nupenga e pati motu huko fata ma tupua sua. O le lisi la le nai pe ona tolu baina i le rivaingo la woli mai le tantu la kapi Samoa wala wala no fsil fiel pa ia mal malo le tantu tro le tulanga foi pe ori ia tantu talonga o lo saudi e tono le tantu tro in le so la tu mo antu se stella inicio mata upo i le fa ungol ve yaso be tantu tu la tantu yang wala wala lo po ili lo tu pa ia ma lo o to malu o le siva inga pe on fa ai lo mai isa mo la vai o le ana fa ilo mai ai le komisina lango lo o ave neima komisina i le timilde ia le tulanga foi le le tafia i o tanto solo ia mo le langoina o le to Samoa o le utele i matamantanto le na fta mani tu la vai ia le mo fa talonga ale sunga le komisina langolang e pe o le tofia ave ma komisina le tu mau le timde se temi ona mai mo sila foi le ye o le tanto tro i le fa talong ai moli mawina o le tele o tangata le sa nga ia tu tanto per o le la fa sa nga le mu se i vanga nai e lua ta vale ia na moli mawina le na pa u mai tangata ilalo o le ta vale mo o le piki up le na pa u tonu ai lumaina il falo lo foi le creek merida fi nai tamali anto ai foi la ma se tasio vin ele o mauti no po nga fe o pia po o sale lo longa po nga fe la le na le me il tanga to mai tono le veni sa pe ya le si ko e lungo ma o to enga miura ia fa pea e ono tau fiai ma le fai o tanto solo tava isa mo il fa un ole rinve yesu le ma fu anga le fa ia mea o i fa ilo ai e le tanto lango mai so sei tu le lang ona o le mawulunga o le tama whainga alo mo tama whanda o le tau veina le tangawa i o Samoa i le awa le tō Samoa e talo sia o le ai le tūlanga fo i lele o le wa ia lele o le sawa le mu ai o le tau fia ta ilo lai le sunga le komsina mo le matanga alwenga i le tūla fono ma le puipuinga o le sawa le mu o le tanto utru i Samoa e tonu lava i o New Zealand e whiolono i lantou ia na taloka i le whai ungole vea so le se vai o tunei ona o le tūlanga fo i lele ua le alu wha le solo an ta vale ai ua antu isi tangata mo meo a upenga mato i ngā mita vale fo i lele o le tū le mo le awala mato i ngā mea fo i lele e le te tauna e whai ngai ke kango whai marangalo yentu o nei ai ia manu o le malo i nofonga umalava o le whai ai a tātou solo ta vale po a tātou parades leo le winga o lau tana le tau whai atu se awale a vele lango mate tasi pe lua pe to o le anta whia i le to tele o tangata o lo o usita ia le tula fono a i Samoa le vai o lo tati atu le mtanga alwenga nao leo Samoa po le ale tulang o le au ia tātou solo ia ta vale le whai unga o le nei a viaso o nisi na vaenga pe ona moli mawina e ile mole meo le lango lau ke vai akua oi mole meo le manu e pe o sepi o le manu lea o le fa pe mai o le meka o le hornet o le meo le pi foi le lango sama uriuri wa ngalo ya ulonga ingoa fa Samoa ale tamana fa mai o le wa amantana maua i tonu au kilani o mai le so fa mai ono no fuanga ua fa pele o na mawai an tanto pilna o man tu le lango foi le mai kuinchela ni le na mawai nei se tasi o tau sanga le na suia mai le no fuanga na fai le Pacifica Festival mai Western Springs anga i nei manuka na le la o sau le temilde o le tele o nei pi po o manu fa la fuafu e ono a fiai ia le tanto siu manga e tawana mai lea i le lantou tapeina lea o lango meli ma le tua o lango meli
o le lan tunga luenga fita tunga le faia so o le avanto le pole ni mai le funga la awanga i le funga la au ia ona fa pele o na ola i lava le ola au ia ma fiso so ni fo ilele ile fa tupu ina fu ala au aina ia anta pela kama le tanto wa tunga langu meli le ye tono ni si o lono wi tele le fa le tono la ia le tanto tama e tama la mai le i tanto fu ala au aina ia elenga tele e ono a faina antu e mul soifu malolo ino tangata pe o ta o mai le li poti ile terminate ia o le terminate le o mautino po felenga sa mai tono au kilende ai pe fa pe fefo ona sa mai le manu i tonu o New Zealand ai vai fola i se fa mo nga pi nga ko pikon ia nga kangole vala le soifu malolo ina ia mal tulanga foi le SPCA e aku se fa yese la ko fu ia mai tau foi ona e matal ina nei te mo sa o tono lo mo ta po lo la ia nga fa nga ko ile o tanto soi fu manolo ina ia le fa talo fa tu ia le nga optomuli male ainga le ringa o li sto ina o Nico le wea tahiri tu wina le ma futo mai manurewa ia va pe fo ia de yo va nga kalama ainga maua o i malisi le ia nga o le loa ka o loingo ia malie lo fidanga is me no speaker yoni ia fai ua mo se tamo futanga so le anu male ako ia ia va aises fa le ko su e ko se fa ko alaisa tangi le ya o ina le manongi o funga la au e le fa ai Samoa tama fana Talo lua tuna mafatai lo la lo fai ba
tau mō le aso. Le tali tonu wina, lava tangata. Disbelieving your own. Mā taio, ma tā upo e sifulu ma le tolu, a olona foi upo e 5 se fulu ma le fitu. O nā lātou tau sū ai lea i a te ia. A ua fetala i atu Iesu i a te i lātou. E le aise pero feta e le mamalu. Ua nā o lona lava nuu ma lona a inga e le mamalu ai. Le tali tonu wina e lava tangata. Disbelieving your own. Ua awa o atu Iesu i lona lava nuu ma lona lava a inga i Nasareta. O to tonu o le sunako. Ua awa o manino ai Iesu. A ua tau fai ofo ai Nasareta uma. O tangata o lona nu. Ma lona a inga mon. Fai mai upu whaatausu ai a tangata. E le o le atari i ea le nei o Iosefa. E le o le tama ea lea a Maria. E le o le uso ea lea o Iakopo. O lona a inga o le Nasareta. A o fea e sauai ma le nei atamai. O fea e sauai ma le nei mautinoa. Ua o mai ia i tātou. E pei o le tangata ua ia te ia le poto ma le atamai. O le mamalu ma le pule umalava. A o tangata o lona lava nuu ma lona lava ainga. Lea ua fai. Ua tauemu ma whaatau suai i a te ia. Samoai. O tangata o tātou lava nuu. Ma o tātou lava ainga. E pito i sili o na whaatau suai ia i tātou. E te maua loa le poto ma le atamai. E te maua loa le mafau le lei. Ma e o atu o le tangata ua iai le mea alofa mai le atua. O tangata o lou lava nu. Ma lou lava ainga. E mua a whaatau suai i a te oi. E mafua ona o le whaailonga tangata. E mafua ona o le ola tusi 5. E mafua ona o le ola whaatusa. E va ai maua lalo i ou mātua. E va ai maua lalo i lou a inga. E va ai maua lalo i lou wa o awina. Samoai. So ia tātou te whaatau suai. Maa amu. I tangata o tātou lava a inga. So ia tātou te aamu ma whaatau suai. I tangata o nei o tātou lava nuu ma fio anga. So ia tātou te whaatau emu ma whaatau suai. I tangata o tātou lava e kālesia. E sau noa lo le tangata i le poto ma le atamai. I le mafau le lei o se mea alofa mai le atua. O tangata lava o a tātou e kālesia. O tangata o tātou lava nu. O tangata o tātou lava ainga. E mua a whaatau suai a amu ma le amana i aina i tātou. Whai mai Iesu. Le aise perofeta e mamalu. Ai maise lava. I lona lava nu. I lona lava ainga. Tātou te tālo. Le atua mamalue. Le atua pa ia. A o maia i mātou. Ia mātou wāmana i aina.
tangata o nai o mātou lava ainga, o mātou nuu maafio anga, ua e fōa i ai le poto male ata mai, male mafau fau le lei. Tātou ia mala ua fio i fe au mga aluenga o lene yaso, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
nalo vepese le vangelia wesiliana me totisi o tahuhu. Malavinga o le tua whaingoina Yesu lo wala ia whai mo e tōlunga tuai le polkalame o le lui tau monaso e pio de tamperina le sunga ia Reverend Eti Sona Ngafa le ring vaengo la woli o la tue mo se si ona wha moponga i le taimi masani i le aso a tau mo le tumring telefon. In this update, all eyes are on Te Pāti Māori's bitter public infighting. The party's Titai Tonga electorate executive has demanded party president John Tamahere resign, who responded by calling for MPs Mariameno Kapakingi and Takuta Ferris to step down. Tamahere told RNZ their future will be decided soon. Party co-leader Rawiri Waititi says the decision to expel MPs isn't up to him. It's in the hands of the National Council. We've taken it back to the people, and the National Council is making those decisions. So heading forward, we must allow that process to happen. The Minister expects police to deal with falsified breath tests quickly and seriously. A review's found about 120 police officers falsified or incorrectly recorded some 30,000 breath tests between late last July to late this September. Mark Mitchell says it's important police take action. No, it's definitely not. No, it's definitely not the conduct that we want to see. But you know, overall, these police officers are out there doing an outstanding job. Associate Energy Minister Shane Jones has announced details of New Zealand's fuel security plan. He says it's designed to ensure continued access during significant disruptions to the supply chain. The plan focuses on global and domestic supply resilience, supporting domestic alternatives and enabling resilience as the market transitions to alternative fuels. An inspection of Hawke's Bay Regional Prison has unearthed a range of concerns over safety, security and integrity. The Office of the Inspectorate is basing its latest report off visits across 9 days in February. Jordan Dunn has more. Chief Inspector Janice Adair concludes there are many areas of positive practice, including the range of constructive activities and cultural programs. But she has found security processes could be improved, and contraband like cell phones and drugs are widely available. Adair says staff need more experience, saying most had worked less than 2 years in a New Zealand prison. That's news. In sport, the Crusaders have confirmed the signing of Waikato Livewire Ollie Mathis on a 3-year contract. As reported on News Talk ZB last month, the former All Black Sevens player will be on a wider training group deal next year before joining the full squad for 2027 and 28. Mathis says he also considered an offer from the Chiefs. Pretty tough decision, obviously. I enjoyed the time with the Chiefs, but I guess I've been in Hamilton, 5 or 6 years. It was time for a change of scenery. New Zealand expat trainer Chris Waller hopes a slow, steady tempo will give Buckaroo a chance to pin back his ears on the Flemington Straight in the 165th running of the Melbourne Cup today. And former Black Sticks men's hockey captain Blair Tarrant has called time on a 15-year, 272-cap international career. That is sport. Talofa Samoa, waulene yo kasfutialu, awal suialingila waulekio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela
fia fianga numero tasila utupulanga moata alo unu otatiwa ile neivasa I feel my utafio no ole matua I feel asima le patuma inga tolu Maliu mai lawana tai manongia manu matama pole no foi tu ainga ofua tamangafa I feel my autofile no ole matua I feel asima le patuma ainga tolu Maliu mai lawana tai manongia manu matama pole no foi tu ainga ofua tamangafa Risi o whawhi whianga sui whiwhiloi le riwai o rea uli tolunga tuain tātou tala I vei whanua ngana pere tā niema tala I tā longa e pe ora sa e whaafunga tia o lewa sifuru tolu mana whamiriu te o te neiling July tasi a wheo lewa toi mafuto mai o e malo na kālua malo soi fumaruia whai o malo te milantu o lewa na tauna e toi foi e te whamahoni mei titi te pule ai me tele e pe ora yelu talenga ia tungi sia le sunga le li pule o le tautua mala o ngale o Mega Cars I le lua se lau Cavendish Drive I malakau leu whaatasi wala ni vaengo na Woli vaentul pa iu swafa tala whaatu antung sia leu talenga malo na ngale malo na whewfui Ia langi matasi ia mananga te fia lava e whatalofa trai lau sunga whangamua le litu lao le uri Ia le tue le nu mo nila laua whangamua ia e whamangua te teni wasola e lanama ia Ia apisi lama tongi sia o le mawhenga tali te fonia whangamua Ele ai ma so fia whaala vela mea tu le temi nā tongi sia Wau teilo Ia e kari mai fo Ia ua kūkia I a tātou clients Ia o le mena nei o la li tātou au nanga tongi sia Ia e sa le lei lama sa wanga wa le ona fole ale ona fole ka porta to be ka ia ole me fai vengo ko mi pili lo be ka de ia ai ko mi situ mo ka to Ia le na to noa o le mena le wa fa fa ye le lo fo le tu te mai lo so fo ma le ban to wola ma si no november le tanto ye tu sia ko kiki fo I fai ye lo pulo Santa Colos Ia ne nga makara api Oh makara api le Christmas la to ia ia wa nga for company pai longa ia pai a foi o tatu fasa longa ia ma special mo tulanga va peonga va pe fa mama venga mo to ai ke la mele wo ia a mo ia wa ka fia ko ia I ko fa mu ia nga ma ko ku fa nga me lo fa nga tungi sia va mo mo Ele se me vai se tia la to e magni fa che tia la to e promotion company Ia lelei ala mantou ai unia ia le wa ka fia fa no mo tu ai fa nga me lo for ki masina wa e tapenin ia wa la bla nga ia tolo pa ia mal malo sa mo e asia la wa tele ia mi sia tantu tavale o ko ka se mantongo fiol telo tavale nei lungo le memma po Ia whaatai kere la mai lau sunga whangamua, whangamua o bai manga, whaatai kere lava mo lo mātua noa whaau o le leitu lao le auli, ia lava le tua te ina mai lo soifua si o tātou atinu, ia le neo tātou whera e ilumonu, ai leo tuonu, ia ke ina ne poi, ma lo Samoa, ma lo folau, o whera e mau mene whasalanga, ia e whatala whatulava tau sia I le awa kere lava ma le whaaloau, ma lo soifua mandia, ma lo le tawata, ma lo le unsai. Ai misi tātou le te tonu au te rua, au moto au tonu au te rua, leo tu e whaingo fia, sila la tau ia, e tau le soifuanga, o mea uma, o oi atopinga meu kamaiki, o whaasai, sila ka hou, ia pulara magisi meu, a whainga tā le soifuanga ia tātou. Ai, de whautuanga lama tau sia la tau pe
pe a fa pe o si fa tau se sa le ainga ia awa fo ia fu fuanga fa le ainga le Keresimasi ma tau tongfong i fio ina me mamao i matawhanga i o camps tulanga fa peran ma si a sisi ainga ia te tau lava na sa umi ma le leise ta vale pio iai au tato longa fa pisisi la netu lao le aso pea na masana fa aido ato le aso na nafi mana tua fo tato toru tau sanga le free service sa mbole ma sinna pai o tato nomo anga promotion na toi wale mana fai mai mai tato tong sia le foi sisi pai na to pai le tulanga le ba ainga lo ta bali yo e toru tau sanga le destalaina la ta bali per fainga foi le recho ia tinane fo ile fainga la on the fitness in mal service in ta bali al promotional ta company le neta sanga quando vai tau ngai umaro Keresimasi umaloto foi tato sanga e wa to file tulenga tato falta male e fata sanga o le promotion nga ta sanga ngai fata sanga mana tu samua ia e foi au pa ta mo fainga e al tuanga la batongsia se fa ma o se fa ma avenga tito stili le na tau ia ti oi e le sita la ina la ta bale e le eite me tutongi tonisia e fainga le wa na stili so la ta bale mo le fata sanga e tutongi tonisia male o meka o le service ina la ta bale todo to sanga e service fu ta tu falta bale mo le fata sanga la le samoa alta le ia manatua anga talia mai la la ta sanga sangi mana con canate o commetti la to tu lima se la la cash lo pa au no e ese dato mi fee e a fe lima se la la società vale e lua fe refer fee o tato piki up mana tu e na fa piko o neia tato refer fee ma tato fata o sanga le fata o sanga la to o commetti no e pa temi la bateria mana ta sanga o lisi tu ranga ki fa side lima se la o lima se la fa o commetti pa fa pe o ma sai ni ko kalaki ke wa ba lima se la le sai ni ko kalaki run away ai ke e di fa fa ki ka vale ma ko mena mo mona to sangi la ko kalaki pa ba to lima se la o au ia tatu fa so la ia la pe pi mo nisi tu ranga tamo ia na le fa tu anga la vanga fa tu la ba to si ai ta tia tu o tafa tu langa ia fa ma bela kusa le fa o sanga le pa ula ban focus o le afo domingo o ta vale fo e mana tua foi o le umia con calate domingo ta is a normal standard apposita for majority of ta vale malaba e fata o sanga balu masina ya afa ngala to fata o sanga le ya e mai fata o ko balu masina to uma tongi ta mane ainda mai ta fata mane lo me ka lo sa mo au ta vale su mai ta mai atele ta vale pe lo piringa amata mai tatu dawle tanu tatu lori ya tanu mata tatu family bank Toyota o tatu family bank o tatu commercial bank tatu mini bank Toyota High Ace Nissan Caravan tatu Toyota Alpha tatu Toyota Valfire ke lo tabali mini bank ai tai balu no po tatu tatu lo toa mo tai fiku no po tatu piki apu for youth piki apu ya mana tu po e specialize tatu fantamale ele tio non tabale o la mo me mana o tanga to fatau te me fa pipi po se me ba ese toi pe sui foi le lango tabale ministro la pena ya e ba fainta to nga lue fantasy specialize ele tatu fantamale customizing o tatu piki apu mo società male lava tabale SUV lolo hyper cars tabale el kisen tu langa fa pena tele sport cars mo tu planga talabo tate musu atu e fasa la voto teno o sport cars o to no loto ya nge ke uma ia mato falta vale se a ia fo mo yo como telefone ba la utari pelo nei vai taula to ia me cha na aule ngal we mal au ta fa vale ya pe tu langa la to a tele sport cars o to no tatu loto la foi como tatu storage yo ni tu langa ti mama ya su mena tarmai au fiche tala ile lo se la que me drive lo se la que me driving e papa to i mankau pe fai fina bal aumenta to landline o iba lua fitu lima balu ta sigua o iba lua fitu lima balu ta sigua ia por te conta biai o lua tasi pati tuono lima patasi o lua tasi pati tuono lima patasi ia pa mo ia tele le tua i o final lima ko ngamua ta mo so finalo ia wala mo to tuino ta so nu mo te nei
Te pato papa se fue tu leu so fa mo. Manu te leina lau singa o whenga e malau te lenga ia tongi sia Pia Wilson wa Angela pa i swafa tau tū malau nanganale o mega kasi le lua se lau Cavendish Drive i manukau seili i so sa. Ia ma se e mawai le tele o wha yanga nā wa so fia pe ona sa mtali mai le so nafi le fa wina mai i le nei ia so loa. O le taimi lau se antia se lua se fulu ma le lua minute o te nei le afa o te nei le tasi afa le tu lang tasi o datu polokalama sani ole arito ole ola. Tasi lima I watolu amo Radio Samoa.
Alofa lava o te roa. O le tala fia ua whaititia nei tausanga mai leona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manava. E le eisa ngā luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manava. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whai ngā luenga mo le whaatino ino ia wha ata ma suenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava. Ma whai o na wha asau ina iola. A mau alola pusa, whai loa.
fia le moana rentals e whailonga tula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu paseni o le apa uma walano e le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E ma whaiona piki le Tavale mai le malewa le le whale olo. Po o whangali, whapelo tāto ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tāto insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Maratuolo iai le tātou account i Dusila. Be la fo sao fo i le Moana Rentals. E whao ngā i le Pacific Easy. Be whao ngā fo i le credit card e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. O le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana. Be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals. Po le tātou pengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Malo soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. So I form manuia tato tunu mai le tato por kalame o le aretole ola le fo yaso au te fa talo fa tieti oil le swafa man malo tato le fa ola o yesu malo la val so I form manuia o tu se mata yo fitu fa peaceful fa pe a wai va piapi le fa to e la wititi fo ile ala ta watu ile ola e to I titi fo ila to o e maua a le upu mo o le aso le nei o le soifuanga le nei o le fainga malanga. O le whainga malanga e ailona taunuunga. E le whaafuaseionga e kaungu ia taunuunga e lua o lo tau mai e Yesu. E fuafua I le ko inga filfilinga e te whaia I le olanga le nei. Whai mai la Yesu e lua whaitotoa. Ua ku mai e ke fili ai te savali. Whai mai o leisi whaitotoa e vātele. Ia ai toa tele fo I tangata e ui atu iai. Peitai o lona taunuunga o le malaia lea e whaavavau. A o lesi la whaitotoa whai mai, o le whaitotoa e vāpiapi, e toa I titi fo I tangata e ui ai o le mea siringa māngaia, e tau nuu la lea awala, I le manuia e whaavavau. Ua whaatusa mai ai e Yesu, ia tau nuunga kākou ke o iai, e fua I o kākou whilwhilinga, a o whaia I le lalolangi le nei. O le mea siri launa whaingatā, whai mai tala Yesu, o le mea siri maka ukia, whai mai e siri aku le toa tele o tangata, o le aui I le ala lau tele, e ka waku I le malaia, na ilo o tangata, e fili, e ui I le ala vāpiapi, e ta watu I le manuia e whaavavau. O le whasili ai sea, a wawhaila, o le wingo le ala vāpiapi,
O le ala vapiapi o lo talia ina lea po lo filfilia lea o le li faola o Yesu e avea ma li I lo olanga. Lona winga a wai ke filfilia lo Yesu e avea ma li lo olanga e le to e femerka la fo le la poskolo po e le o koiola a o ke riso ua ola I tonu ia ke winga e le ko e pule au ia ke ai ole a pule le me manga o Yesu ua nofo I tonu ia cha ma fu anga lea fainga ta inistangata o nga filifili le ala vapiapi le awa foi la ko ke filifili lo le vapiapi no winga ua le ke le se avanoa e ka fili sa ngoai I me manga nga o fai le o langa le nei me o le nei la lo lang tu ina nango le ngai la lo langi maleanga sala ai e ke filifili lo le vapiapi Longa winga ua e filifili e sacrifice lo wolanga e ala ile ve o Yesu e fai mali ma faaola I lo wolanga o fasili mo o le asole nei o le ala le nai te savali ai fai mai le testangata ia ke le mangingo po le ala se ke le uloa po le po fia le ku le wala pea ke lo le fai longa ma losi ke lo ai fetu nai le ala ngai ke ai o Yesu I lo wolanga wa le mengi e iai lo le li faola o Yesu I lo golanga ma avea o ia mali I lo golanga o le mea le atupu o le a narrow down no winga o le a amaka o nga kipi e se mea e ke mangao iai mea sa e loko iai o le anga sala ma le tino sa e fia iai a ua amaka o nga e whaia mea uma e tusa ma le finangalo le li faola ua e talia I lo golanga e iai le tala luitau mo o I laso le nei. E mangaku ni stangata a filifili le ala vapiapi. O le ale se fia. A wafo ele a kaufia I latou mai tu ina naunga ma fia le o langa le nei. A le luil nei mo oi. Sa o mangaku fo ia ufa bena o le filifilia o Yesu o le atau fiai mea mangangai o le o langa. Ai ina ua o filifili le ala vapiapi ua o tofo ina nei. O ka se mana ia e ui o se ala vapiapi ai o se ala e siringa sua malie ma mata ngofie ngai lo le ala sa o ui mo muai. O le upu mo o le asul ngai filifili le ala vapiapi. Le wingo le ala vapiapi o lo talia o le alii o Yesu I lo wolanga e avea o ia ma alii ma Lord ma tai o lo wolanga le tua whaafitai. E o ina vapiapi le nei ala ina ua matu talia ina oe I o matu wolanga ai o se ala e sili le manuia ma tau nuu I se tau nuu ngalelei. Whaafitai Yesu. Amen.
Vungamali o le First Samoan Full Gospel Pentecostal Church I Weymouth Malapisi le li wo sa o tola ban tuai le polka mina le Arrington le ola mo oima mo tanto uma le divine o le wo le pe ona funga dan tu mta perina le sunga le fai au ya pastor Rafael Copol Assembly of God Ilano ile mo telix la fai la to Moses siona fa ponga ile timi masani la so anta yao o te miringo le woto e se fulu lima ma le afa mirute o na tālea o lintu la elua. O e mo mia se fai mo limo ngā luenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lola ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lus ful tausanga o tau tua i ngā luenga wha el tise i sā mua ma ni usila dei. Wala au lola ma tāwanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. I ma whai fo iona e emaili i le info@matawanuelectrical.co.nz mo di si whaamtalanga. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whao pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whatino ai au tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account ma wha mani eina fasili lunga o telefoni. Ma whatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidi o le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai o na whatino uma ili tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo teimi, ai sidi o na wha sawa i nau tupe ua taunga tāle pensini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha momoli Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O le si au wha sa lunga wha pisinisi le ni vaenga o lea woli ina ua toi se fulu tonu miru tolo toi o le tāle o lingtu la e lua ia e vale wha moe tāling tu la e lua o na ura tula o tātou tala i vai whanua e le ngata Samoa wala vale longa pui ili i o lau tau pa ia ma lo o tau malu i le rifo ia woli matango fio le aso lua le aso whane o le masina o November. E tumu antu ia tātou whaalinga pe o le taunu mai le nei fo i vaenga o le woli le wha silsilanga. E mo i lanto umai tupunga mai a talataina nofo maui mai tua talataina tuinga mala talataina i matawhanga i o le tongia i ali pata. O lo whapeleo na lala i Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le kelupe. O le awhai o le tātou talanoanga lona lua i le Church Unlimited Cafe i le tolu pa lima te ara tu Road i West Auckland i le asto na ia so lusful maleiva o November lua whelua lima e whaiele i le July se fulu lua i le awoli ma tau te wala awa tua i le awa ma le whaalolo i le paia ma le mamalu i o tautu langa whaalupe a fio ma tala au mai o lole a wei mai o le ale whaatali ai fuafuanga le tātou ainga poto ai mo se whaafsili whaafsota iane a tātou numera ia o le anta ua a whaia te lala i ni usila dei o le olua fitu whalua o tasi lima lua ono olua fitu whalua o tasi lima lua ono a whaia te lala i Australia o le o wha tolu lua valawiva iwa lua iwa fitu o wha tolu lua valawiva iwa lua iwa fitu whaamtai o lo seinia talataina valusia talataina le ala i Salanoa William Palmer tui ngā malawa lotu talataina mai fopo ono sai Palmer. O le a whaia se whaalinga o la e ale Pasifika o
e au fiai ma tatau. Toi aluantu o le awhai se whaalinga o la i le Pasifika e au fiai ma tatau o le pea po le malu i le te puke o Tara Community Centre. I le stona i asa se fulurima o November mai le tulai tasi le awoli a nga i le tulai wha i le fiafi. E mawhaiona whaiso la i Samoa e wha ali ai i a lau malu po o lau songa i miti. E morisi wha amtalanga e le leilo wa sota iane i a Sabrina Fale i le olu o tasi iwa ono tolu o tasi. Olu o tasi iwa ono tolu o tasi e a wala wale wha ali linga lea o loula i Samoa e le kantoi lea o lau malu i a po o lau songa i miti. Awane i ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le tusi o le vau filifili e mawai wha ala penga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o wha ala walawe pe o wha i puiponga ma liu le o siusinga o ainga pe sila whainga o paolo o si wha aloalo wha ala ngingo i kāle sia ma le tele o la ngangana o wha alo alonga e da ala fitu se fulu tala ala tau. Now official radio Samoa le tolu pan tolu wono Hobel Avenue Manukau e mawa tuwai ia saulo minga. Morisi whaamtalanga walau mai le tanto ofisa e taimi whainga luenga i le lua o nalua tasi lima i watolu. Lua o nalua tasi lima i watolu. E pe teanga i sa o lawa o emata i lalo e ale tanto o penga tawha i langi lana o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eiso o kao nā luantu sa o la brea e a o lau tusi po au tusi nai lua i le tōua tunu o male tōu pi tunu. Silsilanga mo le maafutanga ala matama whanau le fianga o vai e i sa fanta. I le avatele tau ai e wha silsila antuai ma le wha aloalo i le maafutanga alo matama whanau le rinu o vai e sa fanta e wha pea. Whamamole e whamra tuantu le tātou maafutanga i le ansotona i nei a so valu o November lua fe lua lima i le intulai tasi lea wauli e whaia lea i le lawa o lutu i mangamau i le 4 Lineti Place i Mangele. A whia mai matala au mai tātou mafuta e ma whamutuina tātou polokalami o le whaiunga o le rito sanga ai mai se fuafuanga mole lua a fe lua ono. Talo i alo whale tuama mole nti lo o tau soifua i lea so tātou whilo iai i lona lofa. Ai morisi whamtalanga wala wane le lua fitu lima o tolu tasi tolu, lua fitu lima o tolu tasi tolu, pole o lua tasi o iwalima lua valu, o lua tasi o iwalima lua valu, whautaiolo seinia le laulau a fono, ala maafutanga, ala fianga vaie e i au kilan nei. Ola manuia Zumba. E tangata nuu o Tara ma papa toi toi. Ole a whaia le launch. Ale ola manuia Zumba i le Australia Day so fitu o November i le se fulu i le taiao. E tala le avadomo so seisi e fia a wai. E maua fua le tau maftanga i le aso. Tātou whilo ia i le Australia Day i le se fulu i le taiao i le taulanga whaatau i o Tara. A wale wha lauloina ma le talaina alo ia o le tātou Zumba le rawa whaingoina o le ola manuia Zumba i hoi. E mawhaifoi ona e sa whai le rei, ia mawhai le rei lau Zumba. Ma le tātou wha silsilanga malimuli leo taro mai le tātou fisa le rei vahengo le hawoli o le veiaso o tuipuipui o le misela. O le veias whaaptola rei o tui pui o le misela, Measles Immunization Week. O le misela o se wha mai pipisia a fia i le whanau wha a pēr tangata mātutua e ono ti ngā ina i le tangata pe a le whai tete. O le tala fia e mawhaiona fo ia le rei mai. E wha lua ona whailo tui pui pe 2 doses o le MMR, o le Measles, Mumps and Rubella. Mai ivas fulmariva pasene le pui o oe wha a pēr lo a inga. O lo yenisi e anga waa i le whaia fua o le nei tui. A whaia tele mai loa. Ia po o mai au na whailo tui pui. E ma whaia na e tanga iane le upenga ta wha ilangi o le info.health.nz
/measles. Pe te whaasotai lau whamai pose whale talavai. E pe te wala au foi ia le tātou numero o le helpline o le free vaccination helpline o le numero le telefoni o le ovalu se lau lua valu lua iva lua ono ovalu se lau lua valu lua iva lua ono aua e te whaatali ai wala au nei loa ma puipuia o e mai le whaamaina o le misela e pe o na pepesi ai le reiwai tau tutonu o ni usila nei. Leisi nao tātou whaasilsilanga le utonu mai le reiwai ngole aso i le tautuamala udanga le Radio Samoa e da wato e 5 minute o na tale o leitu la e lua. Tale lua, tātou tala na i vai whanua. Samoa.
whaatalo whātui lau whaafonga angale nei tū lao le aso, ala mai au tātou telefone o tū whātasia e lau Radio Samoa. I talo to mua, wa amata whaatino so su e ngale au nanga o leo I le awhi ai o se whale ainga po se cafe I whaitua Hibiscus Coast I o rewa I Niafi na tūla I mai la aso tō nai o le vai aso o me vai atu. O le nei ngā luenga whaatino o whaingoin o le Operation Governor ma ua nga ile au nanga e sa ili tūlanga umo le whalawelawe o na e iai tautonunga wa susunu ma le loto iai nei pisinisi po le vaenga o ta ua o le arson. Whamanino le taitai leo sia Inspector John Thornley o le au nanga I Waitemata. Wa tele lava afianga I nei whaitu taluai ia ngā yoinga whasol tū la fono. Paule tala fia ele iai se tasi wa afia ele nei whalawelawe mtautia. Ua whaalia le whaanua no tele I le tūla I mai o nei ngā yoinga. Tā ua I whaamtalanga mai leo o le tasi nei o mu wa whaopopo atu I le te leo nisi o whaalawelawe o lo masalo mia le tau mawhai e susunu se whale ma le loto iai po le attempted arson. Ma ua lapta ia e leo e o lo whaatino ina ia sol ngā tū la fono o le ale alo la lātou au nanga mai le whaatino ai o lātou pito la au ina ia mōlia ma tāo fia umai lātou. Ia mauti no le malupui o tangata nuu o ia whaitu. Ai maise ia malupuipuia mea tō tino ma pisinisi tangata. Whaalia fo ia leo o lo lātou soeina nei whaalawelawe pe iaini whesota inga. Whautua ina fo I le mamalu lau tele o lea whaitu ina ia whaafisota I atu le ofisa pe ao iaini ngā yoinga so tu la fono o lo masalo mia o lo whaatino e nisi. Ua whamania mai nei le mai a whaatino ai o se ngā luenga tele o se os whainga le au nanga o leo na whaatau tai ai whaitu o Greymouth ma South Westland. O se ngā luenga tele o lo o tau la ilea I son ngā tū la fono I tū tau a upenga matau tia ma le tele o ngā yoinga whaasau tū la fono ua au whaatasi ai le toa tele po le organised crime. O lea ngā luenga na ngā lulue whaatasi ai le vaenga le Armed Offenders Squad po sui o le au nanga o leo ua wha upenga ina. Ma sui o le whaitu o le West Coast, ma whaitu malo o Tasman. I nei os whainga na po e whaapango tā ai se li tōsu lima le tausanga le matua, ma o le atu lai o ia I lumo le whamsinonga whaitu malo o Greymouth e tali I ona molianga. O molianga e au fiai le umia o whala au whaasaina, o le aisa po le methamphetamine, ma le angangai tuwhatuwha ina atu, ma whaatau ina atu I tua. Ma lona umia whaasotu la fono ai o au penga ma utu tau. Malona umi o whasaina o lo whaatulanga I lalo o le Class B Controlled Drug o le MDMA. Whamawina I sa ililinga leo na o lato mawina ai mea whaingaruenga mo le ngā o singa o pauta whasaina o le tino I tupe tasile afe varse lau lima se fulu o aisa po methamphetamine mani whana se lua whapea ai mautu tau. Inisio tala u whaalia nei a whianga ua iai a onga ma o lātou suenga I le nei vai tau. Talu ai le amata pepesi o le whaamai o le misela I to tono le atanu. Ai maiso le a whiai o nisio a onga. O le vai aso le nei a amata ai suenga o le NCEA. Ma suenga mo tūlanga whaaskola sipi. E peo na maua le awai ai o whanau a onga se lau 5 afe o Aotearoa atoa ma le atu kuki. Ma o lea o whamaonia le mawai o ni whanau a onga I le whamai, e peo na mauai whanau a onga le Wellington College, Wellington Girls College, ma le Auckland Grammar School. Ai ui I nei popolenga ua whailoa le New Zealand Qualification Authority o le a whaasolo pea suenga whanau, ma le malamalamaanga o le auia e lātou nei ta I ala maaya I ngā uma, le malupui ai o I lātou ai meise o le lautele. Ua whautua ina whanau a onga ua mau le whaamai po e foi e le I whaia ni tuipui e mo o mia o na nofo e sea pe isolate. Ai mo whanau ua uma ma mai a le leo na whaio la atou tuipui e ma whaio na toe anga I a onga pe a ua tui na atu se whautuanga ma le soifua ma loloina. Ua whaamanatu le NZQA I whanau ina yasiaki taimi whaatulanga ina o la atou suenga ma ia tā pena I ai. Ua maua foi le iai o isi vaenga o whaatino po le derived grade mo I lātou o lo whaalongoina le ato o le malosi ai maise e o lo mo mia o na whaanofo I sea. O le awhiawhia na nei o le a whaatau nuu ai le whaatasinga o sui o le Pacific Justice.
O le nei wha moe o lo aunga lea i leo mai whaatasi ai o tangata nuu i totono au kilani nei. Ina ia ta ala noa ma wha asoa i tau mawhainga i le mawai o tātou tangata nuu Pasifika. O le awa noe whemalanga i ai e au noa ma le whai ai o ni visa. E peo na masani ai i le whaatinonga o le whai ai o tarusanga po le apalai ina ia maua le whaatanganga e ulu fale mai ai totono o Aotearoa nei. O le whiinau o le Pacific Justice ina ia tutusa uma atu nuu i lalo o ta iala o whemalanga inga. Ia maua e Samoa ma atu nuu o le Pasifika. Le awa noa e peo na maua le silia ma le ono se fulu o atu nuu o le lalangi. O lo whaatanga o na ulu fale mai totono New Zealand e au noa ma le whai o se visa. O se mata upu o mai tawina leo mai whaatasi ai o sui o tangata nuu o le Pasifika i longa. E whiinau e au whiai le awhionga ia anae Arthur anae. Manisi o maata ina tau mawhainga. Ia maua e tangata nuu Pasifika awa no tutusa. Maisi o atu no le lalangi. Whaamanino o le a whaatino se tau talanga le li palemia la auli o le malietoa po la taivao Fosi Schmidt. E alai se ata pue po se video. Mai whaamawina le awai fo le konsula o Samoa i New Zealand nei ia awhemata le malu palusalu e whaapo le lua. Ta awolo i ai fuafuanga e pe ama le se lau tangata o le awai le nei whaatasinga ta ua. Ma le awhaia le whaamoe moe i le whale o Samoa i mangele i le tūlai ono le awhiawhi. Mai tala mulmuli ua toio se anga o na whaatino leo se tasi o whaatasinga tele o tangata nuu Samoa. O lo alalam papa au i tutono sini au se talia mo tamata a alo o le toa Samoa. O le nei whaatasinga o se aso ua tofa mo tangata lango ale aula kapiliki o le atunu e whailoa e whiwhia tuai ma tamata a alo a o lo mai lo lato ta alonga ma le au malo sile kiwis i laso sao a sao nei. Whamawina i whamtalangam whamaumonga o le awhapena o na awai le to tele o tama whanau Samoa. Wailonga i le taleni musika ma le tele o Pokalame. E pero na awai le li pese o Richard Parker o le tamaita i a Binapara o le li ilonga i a Waino ma Kenan Brown. O lo whamawina le awai fo i o malo whaaloalongia le HB Boys 046 ma Jaden Lang. E tele whiawhiwhianga ma whale i o tau mawhtanga o le a whaatino ma o le a whamoe tele. O le itulai tolu anga i le itulai valu i le a whiawhi le taimi u whaatulanga ina e whaatautai ai le nei fan day i Sydney, Dragway, Eastern Creek. O le whafonga o le aso le li o Dr. Tua ma e tatala so o te tasi lava e awai ma whiawhia whaatasi i le fan day. Mo le sila fio le whai ungo le vnei vei aso le ai loi loi le toa Samoa ma le awa le Kiwis le sue ngā siampini o le talonga laka piliki mo le Pacific Championship. O le a whaatautaia le ata alonga i le malaita alo o le Comeback Stadium i sini au se talia. O tātou telefona mo le nei tū la whaawhitai whaafonga mai tō whaasoifua. Radio Samoa. Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau fai pito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se faala i titi se nai au mama Tafia ai I se palu sami te Tafia ai I se palu sami ese papá sa ole masang yai usyo kwale masang sa miseki la vale no lola ole na ona tu fo ya le na
Luau ulo pe luau pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu o sel si unge ike iwa feu ele ayo se masa lo salo le palu sa mi lava e inga ile kalo o se ki o le mea ato o ka angulu fo I male samoa tafia ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi what a feel if I tali se palu sa mi sei pa mai le langi Fai ka koloko o to e ole atu I lo utama si o atu lu bele o Samoa wala ko mo mama ma I o tanga kai la au ale au sai sa to e fa sa no mai ole me mo ka me ai fa Samoa se mo atu lu pa umiki na se su fa ko mo I se talo tao ma se pa Tafia ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai he tafia ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi what a feel if I tali se palu sa mi sei pa mai le langi la fai le ka be ai se calo cao se chi deve vedere sapa mai i bei o se me le po se o se ma se vai sa ma formato le massa lo sa le palu sa mi le ngei o sa lo ai so le lo ma fa o sa le ma le me si ai ka ko sa via ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi tale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai he tafia ai I se palu sa mi te tafia ai I se palu sa mi what a feel if I tali se palu sa mi sei pa mai le langi Na 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 na. Oh you again. Watch it. Oh no. Enseru umanongi. Ola utalamoni. Wale mafai. Masile manongi. Apa longo longo. Ole tangata poto. Wafai ngata. Italiana, malopia fia yaita, oh ulepa, we emalia, tele oas,
Vivianga Baya Wino le Vangola, only will be safe for bringing you Umano. Wamatana Asamila, the Divanga, will to Sanga, a Malula, Jeffia, Le Fanga, Solon to Longa Tono Viaso, Amatan to Lasso and Taelfa Solo to Ilfa Golaviaso. Oliver Mailo, Visolava, and Tawala, Amantana, Mafan, Fana, Foilef, Azolevilla. E se vuoi foi tu male vuoi lelo le mio sina fango fa no e le yele manuru e kaule la ngonga kele kamba ai ava pe watang ma fa sa vuoi male vela male afu e pela e kau fele le mai makama fui pe a fe masa wa Stemi fiso tenya tu le fianga yali lo yava maru yala nga yanto e piki le fana wa onga e a tavale mamantu wa umole da wa sauni Mole da fo wanga yantu I lunga o tanto wala tetele. Wale ya se me fa ye ya skai. Ma kwa isi kai le ya lo piki me ka ma. Le ai se fa ki o ingala vali la nguku ngi yo.
milo milo aele se ichang salamai afai lava wa emusu tau vale ilo ulu ilo alofa emafuaya taupu Shalo failo ufia fia ole angat sa chalu oe dia ile mafutanga faipea oe mau so semea afai lava ua esola tia I itapelio se bolonga aiui ilea e lava maso alofa aiui ilea e lava maso alofa Ole telewa ta upu na ofaya to sole au temusu aele aioa ume apila olunga lava olo umimita na iurai ina tava ilelo lotole moana ina uala sio sia upa anga Shalo failo ufia fia ole angat sa chalu oe dia ile mafutanga faipea oe mau so semea afai lava ua esola tia I itapelio se bolonga aiui ilea e lava maso alofa aiui ilea e lava maso alofa Aesauia la upele wa umatu na iyo umanatsu Anuia ile lalulangi etali sa payana maulaki le fina ngalo ele sewa ole atu ele fo ifanua o ualofana ua umai jawa Shalo failo ufia fia ole angat sa chalu oe dia ile mafutanga faipea oe mau so semea afai lava ua esola tia I itapelio se bolonga aiui ilea e lava maso
Matia Junior vai lua ma le pese tu lo fia misa o lea asalela wa vale tu la lua jali le tanto so tai nei le so ma le jonga ya le mayava mai na vai. Crackerjack has a fantastic range of fireworks in store on sale now. 8 a.m. till 7 p.m. today until Wednesday. Visit crackerjack.co.nz for store locations and to view the range. Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. O se tala fiafila nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa a le TR Marketing I le mautau Samoa I mangele. E nau le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou eanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whao sauta iane, I le olua tasi o lua o 5 tasi fitu, monisi whaamtalanga, e le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Noivo tu, amo. Waata mai le teine, I la mātou wholengi, o tofu mātou ma le salu, I le awa la tele, e
vali I wasa vilingi ai le matangi I le toe se fia fia pea E te I ka ua ua hata vea E tata le fia mana tua Le kalo ne nga muleanga Tumua tau makuasua E ta fei foi le fata fata Le kalo ne tau fase e vapi O se manongi o se mea e zen Talo fai a mila O toi lili mai foi Na vengi usila le sitima E vape la va ua oti Mila mai fa fia ula Na e vati ti pai le tanga tusuka I leo leo se le tauia Lo suzu I papalangi Ao I la tiute E zai toa lua I le vasi O la utu a fana fana E so a zolo I le lava Kaisa mai lau masa
fo ana e fai kio ua le kusai ya malofua pea kala ngoa ingi kama peila e yoki au fo linga lo fia kama ia lo me makiva etse fia fia ola le olanga etse le fia faya ina isi chama oye ue panga ole tamole asa etse le fiosi a etse se ifanga o se le foto le lava le olanga se le a ofe ausi ile pasa tele manu pele le ola bao o fio pele le kwa chasi maita etse fia fia ola le olanga etse le fia faya ina isi chama oye ue panga ole tamole asa etse le fiosi a etse se ifanga Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, sooner girl, so please go slow. Hey girl, take it easy, slow down, so far on my knee feet. Then now it's out, fast and furious, sooner girl, say please go slow. Sooner please go slow, yes, slow, slow, slow. Sooner please, fui moli, mas go slow. Ika opi fue pampano, fue vai me kewa, sulang nem, mai moli equalean. Hey boy, alu oe, go ute oe pao sao boy, etse pisa, ua lava, e ule lava ulo uolanga. Hey boy, alu oe, go ute oe pao sao boy, etse pisa, ua lava, e ule lava ulo uolanga. Ole aluloa oe paso moe 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 utele ke alava ya te oe wa e ita koi oe utele a upoe kaelea manaia oe Ole aluloa oe paso moe 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 utele ke alava ya te oe wa e ita koi oe utele a upoe kaelea manaia oe Kuki male musika ai se siba lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siba kuki male musika ai se siba mai lo sista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siba lue 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 lo sista lue lue fai o vita lue 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 lo sista lue lue fai o vita. 1, 2, 3, 4 Uno, dos, tres. I know you want me. You know I want
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoani iai Ken, imata au putau whi malanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quote, I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC, I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga, I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Si ai fe oi lo uneola o tia oi so se tai mi le neola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se ta si falua ina oi le rosa o te te malu oi la uma amora. Malanga mai vai no kai le kua ngai e kau kai lau pele se fusi mai o langonga o sore kai fale a carvalho fica lai kan lo sa funga mamoi ai vai makai barku ia anga nga mamoi ai le kausa fa pengare mu kele sa nga mau ka inga mo elo wow ma mora yo langonga leki yo foi solo monga lau pele kasi ai a fe o ia so se tai mi le ola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se ta si falua ina oi le rosa o te te malu oi la uma amora o te ia oi so se tai mi le ola le tau nu unga le naula ta ua tau tonga le ai se ta si falua
taumate. Yeah, yeah, yeah. Tasi e awhi luni yola. Manguiru ngani fo. Uso, mai o aure wo sengo wefa. Hangi mai le savili, I le tui matu, fa alongoina, ona malu. Ako fa atali tali, I le fa atali pasi, le taimi, e mana vai oi hani. Ua te a ole ono, ua na olo unofo nofo, ma le popole. O si o uloto, vili lau telefoni, po ua e
mana ai tali ele whaatau vai whala ua solo le whalute ua malosi le tupe o whea ea lea rofa ilo tātau tonga ua manu malo whaao sosola o whea ea lea rofa moni se ia o i le o ti ua sui ai lo taofi se ne we whatoe fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa e te sa o roto ai Whaatau vai whala ua o valo leanga tasi la upaanga la petimu e whaatau a uapa inu o pango ma ufi whaalifu e tausi ai la ufana ma o si o uau a olea ua e taua nau e te whea lua i solo pei o e se tia polo vai lo wisu e whai ma solo ua solo le whalute ua malosi le tupe o whea ea lea rofa i lo tātau tonga ua manu malo whaao sosola o whea ea lea rofa moni se ia o i le o ti ua sui ai lo taofi se ne we whatoe fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa e te sa o roto ai o whea ea lea rofa moni se ia o i le o ti ua sui ai lo taofi se ne we whatoe fo i mai e whaatau ta whanu ai tupe mawa e te sa o roto ai Rasta, Bawalo Lunga. Ua adelo ua so malolo, se ikaw faasa o sao. Se iyo ukalia kumua ke le sia ilo anti malanga ulo. Faalo mo mai na kianga, te faale leila ulo faisaka. O ke fo ia ulo a faa ulai oi malau panga. Vai mai o ia o le sifi. Nga fasingei o ela ulo o miti Kau whaake i oe i le pae lo mai A o lea fo i ua koe whai Maai au kanga onge Whaapuku wangi se a kingi ka longe O ke kaunga ulo whaasi mau Vai malo o ke Hi ha Wa vevela o kokonga Kalu oe kelesia Makianga wa fia foki o lulusia Vivian sui fe filon yo le divang o le woli moli en tui o le lo tua fo yo le fana wa onga le tu wa yo onga le ngatilia o le fa wa wina le onga we ngatu tu ma fa valo fili mai pe o ga panti ai lo tu pa ia ma lo o to malu pe o ta o stimi o sola o le so tanto te filo ia me le fionga ia li ma ia va mina vai le su le tanto wala leo o lo to mai tono si o tanto tro le nei la vai ngo leso fi fila nga le wa ma wala tanto so tinga ia me le fionga ia li ma ia va wala vale longo pu ili o lo to pa ia ma lo to malu inisio ma ja po lo va pele ona la walunga i lo tanto tro i Samoa e ona e si la fia ia ma o tanto i lo va tala fa to ile vai ngo leso li ma ia ma no nga no ma no le fe le feiva ia ma lo foi le on se me le vai ngo leso Kamaro atu lau tō whafonga mua, ia, whapea fo il tātou au o Nanga Radio Samoa, i au kilani New Zealand,
Patalo fatu fo ile pa ia mawalunga o se tātou atunu, mai lava i au na tofi o le tala le lei, tau swina le ipu vai o le ola i so se fata fai taulanga, le au se taulanga ti a kono, ia, ma le maawe ese o feo i o le tala le lei, ia o lo o whaafale le malu le tele o fio ai tono Samoa fa pe fo ia tunu e mamau. Ia fatalo fatu fo i se tātou atunu, mai lava i maunga tele se ia pa ia maunga iti. Ia i le tātou paatasinga fo i vai aso taitasi, ia paatai le alofa maleanga leo le atua e manatua. Ia olo o launga tasia i tātou umai lana tausinga alofa, mai lea taimi. Ia, whanga mua, o a mai le naitu. Alo sa no le mo yava ia pule lo vale li o tau mo sina ma fa fo ile o no le wo i tātou i nei New Zealand. Ia manisio an tudu o le ngotasia ia le vai tau fo ile o le tusa. Ia le wa am tali le tau vai tau le tau ma fa ia mai la ile so mo le di masino november e mo ia e ma tua vevela le au ai tu le me paulo te la ngona le malulu ia o fo ile po le termine ia o lo ngona la va malu o le fiafi ia ele yo la to inga me voile tu sa le ya le vela le au ia ma le tau mana va voile le po le vela o le po ia e le tu lantantu le ya so fia o le di foi tu sanga ia ai o le me mana ia le wa mo le mawina le lo ia va ia o ma toa umili taimi sulu ma tango fia me ile la ia wa ia le fa maina le o te fa mo te ma te fa lawa ele nga tai le o le fa ti dongo ni sio fa mo o le wa man tano fa nga solo le nei foi tau tu sang to telefu ila tu malanga me tantu tu no ia ma disio an tu ma tono New Zealand ia wa la ni sio fa mo a inga e ka le sia nu ma fio ia e fa pena foi se tātou atunu ufunga mua o le taula vai tasi ai o te loe malu la titia o tou ia o mātou ia e malu fo inisi o po ia o nisi o taimi o fasusu ia ilva ia e mai se o le sabili ma le timunga o le alo o whangaso lo pea ia ua uma palolo o kero le whakalingi palolo po la susfutolu e pe ia susfufa le whaatali e fo tanga lo na lua fo le masina le nei ia ai o te iloa ia wa o inale i ele fasu ia ingol tau Olo o mata i tūlawa fo i el tātou wa ai tau tūlanga uma o tūlanga i le vai tau le nei e pe o nei e vai tau o matangi malolosi ma wha le si i tio le bevela i o ngā sami o atunu. Ia o te ilo leo ro mata i tūlawa mwha o mai tala wa fo a o le taimi nei. E solanga manu ia lama mea uma fonga mua. Nei se mea wha pole nai a ngā i fo to tele o ngā ruenga. Ia o vai a fo i a nisi o tātou atunu e malanga mai wha moe ngā o a inga. Pei o maliu, ia whapea foi a sao whai, o ni tūlanga whapena, o lo o whapena o nā ngai mai ai. Tele le meli ia na umatu le lava, ia so lua meli tele lava sai le tātou atunu. Le ngai mai o tangata mai mua ta wha mai i Samoa, ia awa foi ia le a whea o tātou atunu ina ia whapena o na mai mua. Ia mawai a tātou se le ni e tu sai o wa ai taula mai. Ia maleo mai whai o tangata e whaatau o tātou me pei o fua o tātou whaatoanga, o fuala au eina, ia me se whai o tātou mea tau lima, ia ma au aunanga ese whonga mua. Lele, ma lo fa tangi o le menta ua na ua te le lava ia le aua sia tu fo, i le ringwai tau le tau sanga, i tu tono le tātou tunu, ai le i o anto le vaitimi pisi a so fia ua utilo, ia o le ato i whaatu mulia fo, le tātou tunu o le whai unga, o le rei a tau sanga li un maiawa, ia o nei le i maustawado, le nawa ia so o tūna iatu, o le asa tala mai le tātou wha msidonga wepi i na, ia le lava tātou te tepa tau la iai. Ia ma tau manga fo i pe ona whanga solo i fon tanga le tātou pāle mene, i le nawa ia so e o mai le so. Ia, na pāsi a le tātou tala o le tupi, i le po e pe ona iai, le pai aso atu o mawai, ia ona whaso solo lo whanga solo a tātou mta upo pālota i le whamasinonga. O le asa atu o mai fo i le mata upo i le wā o le tofa o le awhionga i ato i lupe, ia ma le mala meko i matuiloma tuiloma lanselo talamiko ia ma olo o ia ile tūlanga foi le peia o le vai aso fo po le vai aso le nei ia leo le a to ese tala la tamai o le mata pule le pe o tu mai ia polo ingal famasinonga ia ai olo o tali ala fo ia le faila tu o mafua anga e tawai ia ona toi ave tu le mata
ai o le taimi nei o lai fanga solo le mata upu le vau o va ai lua ia fa pe fo ia mangele ile i whamasinonga le taimi nei mo whamasinonga le palota. Lo whanga solo la fo ia mata upu fo ia itasi e pe o soni ngā tū la whono. I le tatou whamasinonga whaitu malo, pa pe fo ia le whamasinonga mawanunga. Ai o le tūlanga na o lo auto waa mai e tu malo i tai. Ia o lo whanga solo le mata upu le pe ia o le vaiaso le nei. Ia lewa wa tali ai le counter petition. A lesi tu o tūlanga na o lo iei whanga solo ngā mo le mau. Ia o le kele au kangaka leo mai whai mai. A wā o tele inofo ai le. O isi taimi waka fia moia pe o le whangongo ia o le maua e tas. Maua e tas le abatunga o tupe. La iei mau i te tono whamasinonga nei le whaonga ina o tupe o le poloketi tasi miliona foi lea le malole na ofa. I le paia inga o maatu. Ia o lo iei mata au kuta ua na i le whaonga tonu i le taimi leo le palota. Ma mea pe o ni whaatosina. Ia, o matapolana o lo whanga solo le tatou whamasinonga li whanga mua i le vaiaso foi le nei. Lai, nal kako keisi ngai le vaiaso le nei. Ia whatatari ele mataupu le ato e lupe. O withdraw isi mataupu a e mai tau mai. Ia, o le walua ea ia mataupu ia o withdraw. I tolu ea Ia, o leo lo tali ala fo isi tatou whamasinonga i o lo alu taimin nei. La se talalata mai le tūlanga nau o ia le whinaunga lea i le mta upulea safata. Safata tasi e po safata lua. Ia, safata tasi o le whatalia fo e whaiunga. Wa mantua le wa uma ia la tau ilo ilonga al whamasinonga ia. E talia o te e alo tau mate e le o mautino al temine. A te tau mate i una mai whatasi al whaiunga whamasinonga i keise si al parota. Ia wai reserve a decision a whamasino. Ia olono winga i esi taimi fo na whao mai la ia le awa mai a le ai loilonga al mta upul na safata. Ia au le whanga solo ala mta upul le ai le wao wa elua ia ma le fionga mangele. Le malo whaamtai. E pe i la e fōlinga mai o le e se mai ei la wau le mai tau antua lilo mai awa. E fōlinga mai foi le leo le tele o tātou manta upu e tu ina tu tono o le whaamsidonga. E pe e le mwanga ngana foi le o le ngalu e whaafua e le whati. O le winga o lautal. E na ave ai tu tonu ai e malona nau ta inga foi le male wha moi moi. E toi au mai i tua le tangi pe o le tu ina. Tu le sa mai tau i e tātou tangi o le whinga palo talu i tūsa. Ia, e pei o le tūlanga lava le nā, o le foi wa iei le tilo o le whamasinonga i le tūlanga foi le o le tu ina atu o le whautuanga le tu malo. Pa lato tu alalo. O na vele ma mea e pei o ina e sa ili ai le leinga le vāo. O ila ua ia o lo whamasino. Le uofua e a matai le case. Ia, o na toi a vele i tu o matau, pei tai. Ia, o le tūlanga ua mai tauina i fo e whamasinonga le tūlanga na. Ia, ma ua beila o mataupu lea ia tui lupe ma tui loma. Ia, whapena fo e le mataupu lea va e lua ma ngeli. I le tūlanga fo e lele o le tilo o le whamasinonga. I te tonu o mea ia ua whaila umatu. E onga sori ngā tūla whono lai whai ai. Tua inga, e onga tua inga o sori ngā tūla whono i taimi o le pālota o loo whaatino ai. Iei lale tūlanga fo e lele i lota tilo. Wa ia na wa ia lota tilo. Wa ia tūlanga fo e lele wa wa ia tūl whamasinonga. E a vea lale le tua lalo le ai tu malo ma mea e tepa e se ai le tūla whono mai le lona whaatinonga i le ato toa e tauna ia i le solinga o le tūla whono le soli ai i tu malo. I taimi o le parota. Peo tūlanga whapena, e iei foi le mea lau o whaalongo iei, nau mai e se polo inga le whamasinonga i whapea. Iei le tūlanga foi lele wa mana o pati se withdraw, pe awe tua. E tu mai a male polo inga foi lele le whamasinonga. Ia, pe me whai o ai lava se tasi e ieni ana ia tu ua inga. Tu ua inga.
fia mana o e wha wau le mata upule nei ma mai ni ana tu i ngai lona tilo ele tala fia ngai le ngai mea o le awe kua. Ia. Ia, whai ona whai la atu le whamasinonga ma o atu le whamasinonga. O le tūranga nai, lau titilo ai. Ia, wakaka woa ko le vai liu le ngā le whanga mua. Matata woa atu whai le tūranga whai le leo lau whalongolongo atu i mōli mau e tanga tasi a mōli mau uma. Ia. I tūranga whai le leo le abatu o tupe e sui tau waha. O lo soli e tūla whono. Ia, ai wa iei whai ma le tūranga whai le le. O le whainga lea o le lenga lea. Ai la ua whaila uma melu mai. Ia ele to te pa e se le alfa masinonga. O ina le se e ala mai alfa masinonga. O le ua whaila uma ku mea a le uko e kua ku whamai awe tua whamal mole langa le ua mali ele. Ala e soli tula whon. Ina ina lea e anga i mai ele tele o isi poro inga whai alfa masinonga. Ia mawhai o na i ele tula nga whai leli. Ua soli tula whono whunga mua. O le ale mea tauna whai ai. Wa o atu le mata upul whamasinonga e tepa e se le whamasinonga o na le tūlanga le whamai ia whaile le lenga i wā o sui. E sa o le lenga o se mea matango fie. Ai sa ka kaulanga whaile mea ngai koi. Ai kokere i o i lumai o e awe umatau mea i lumai o. A le wako mai lumai o ai te tirane le whamasinonga. I mea le makua ke le a mea o sa tūla whono. A le ukoi kukua kuwhai mei whamolmole awe i kua tanga le ma le malea wa mai farku ala lo no na tonu ale na mai ele polo ingal famasinonga ina e famani no atu o ama fu anga mana o in ta pula te rupe matu roma mana o e ave tua la ngol tanga i el famasinonga e makwa nga ia tu wa inga o le soli el tu la fono i me yan tu nat Alora winga lo tanto ole tanto sual pese foi le o sai ma tanto fa tali Ia po le ale tūlanga o le aiei a whai o naua sauno mai alfa msinonga fwoi lele a vantu mafua anga wa leina toe au mai i tō. Ia a tonu ta ilo i wa o le malu si anga i o le malu si anga o le wha msinonga e mai ele lan tū whai unga ai a whai fo le tū wa lano po le talu sanga nā le tū malu. Ia ua peila ua tau nini e tua i an tātou tū manga fwoi lele i e wha mai tātou tū la fono. Me ila i titi antu alai o e tūla whono sei whao ngā li tū male a ngā li. Yeah, well, o whela e ui ei nei mea. Yeah. It's going to repeat level nei mea every 5 years o tato election. I lau tau mai tau atu. O le mea le nei e lei sona mutaanga. Mai lei foi sona fufo. Pole a i whea leo o i le langi o solinga o kula fungu. A whaia o lea ua malili e ave i kua, e ave a i tua. E peilau ina, ia o le pei whaatonu fōlau mai e, i pei o na sauno ai le fionga i le pamasinu siti. O le leo lea o le tūla fono, le whai mea sao, ea ma le tilo, i le ami o tonu o le tūlanga na whaatino ai, whai ngā pālutam, whai ngā whitwhilinga le tātou tino. Wai pei an tatala noa i si tāpol kalame ia o mawai ali whonga mua. Tele lopo e mana tua lau talan whai atu. O loa meikazia o tātou atu nu. Māri. Leo ana no foi tono o pale mene e whausia tu la whono e whao ngai o tātou tangata. Māri. Ai a whaila le a makanga o le mea ngala inga ulu whale kongi o e soli tu la whono lea. La se fuafua iai i le vaai al whamasinonga i le vaai o tātou tangata male o la se fuafua i. Ia al mea ngai sa o ia oi. E pule ala skafu le ngai le lao longa sa. Pawa le mea. O iei se whatanganga mai le whamasinonga i. O le nāli tūlanga o le tatu tā lia nisi o whaikunga. O mata upo umana ilo o tangi o le palota. Ia o lo whanga solo fo inisi mta upo le taimine. Antono e manisi mta upo la whapela o na tola o la wina le nei masina o e tau mana tuwari lo mai au. Ia o le masina le nei e hia. Pe whaafafonga i le whaamasinonga. I whinaunga whaare tūla whono muli alo ia o le mata upo fo ilea e a fio lea a fia ai tua inga o le a fianga o le fionga i a la uli el mali toa e a o whepulea i whai matasua o Lisa Schmidt o li o whaatau malama o Sam o Samuelu i a malona tolu o Sibai e a o le masina le nei fonga mua la so lusfulfa lusfulima e a e whapena o na tola ulawa i le whamasinonga. Ia submissions, ia pe whaafonga i fwoi whamasinonga.
I fina nga fal tu la fon fai ai tu fa masino ngai lu. Lele, le fai ti ele mai tau antu le mai ava le pisi o lo ia ele ngata le o officio fa sinong. Ia mai antu no e fa awa o tu la vale da tau sanga fo pe antu o lia le tele o mata upo pe ona muli mawi da li lo mai. Waleva na ol fa tu langa le alfa masino ngai ya tu next year. Ia na mata upu. Waleva na o ia ile fa tu langa alfa masino nga. Ia mata upu fa tu langa tolo atu ia pe o fatulanga ati e face hearing ia pol fatulanga ati e fai unga o le alawa wa ile tulanga len fatulanga mai le mata upulna o le masina le nei fa fongai mantua fo mata upulna pe o te fa manatu atu ia te o pe o mantua pe le tulanga o le na ia e lua se fulu fa matalanga na faila atu pe na file by consent I luma o le fa masinonga o le mata upulea ia ele I whaafongaina pena tō lau tono whamasinonga. Ai wa iele mali yenga o le tūtate. Po le tūle o lo tūtula I eila tau nei. Ia e whaila atu loa o a mea uma wa ioe uma la kou I e whaila kuroa I luma o le whamasinonga lua sifulu ia whamatalanga. Tātou tele I whaalongolongo ia ele I whaafonga fu ele tātou o tunu e peo tali poti sa iai. Ala wa whaila atu so o whamatalanga a mantua la auto. Faila submission sa loia. Pola tau fina ng file. E kava ako uma ia mafamatalanga na le wa file by consent before the court. Le wa faila tu luma famasinonga. Ia o ina fina uma iai ia fianga ila tau ia le o moli el terminal mta upulna. Lele, malova tanya lilu mayava ia ono le sa amantai le ason na fila tanto vis. E manisi wala aunga na e moli mawina pena e lavantu o e le no whanga o le whamsidonga ia wae e le misi lava I lantou fo ie ia o le pe e le maftele ni soli ngantu la fono afia i o lantou suaf. Ia ma taso tanga ieilo I le press conference ale komisina langolango o le matanga alwenga leo e pe na sa e awe antu i le so. Ia sa lele lava ali fonga mua. Ia mantua foi la songa fua lava ia o le aso le ai e fai ele to la ulanga foi na le famasinonga e fatulanga I mata uputa itas. Ia. Luma le famasinonga ma fatulanga ia so e vala awai. Ia fai foi e o atu nisi e fa la ulo le taimile a fa pe mai famasino. E te mana o so saulo ia pe te tali molianga. Fa pe te tali molianga ia ngala ulo le molianga la tali molianga ia lua popo ia nga ia mel fango sim. Ve mai ia o te io e molianga na ia ona seki mai lola ia lola so fa pe mai ia famasino. Ia seki kuloa la ile vai aso le lo na so foraili. A force full le oli. Ole atu mai eseli poti tustusia ia mafamatalanga uma leo seli poti le vai ngano fo vai ia matu ina tu ai lo se fa ai ungal famasinonga ia te o tu sai ol sol tu la fono popo e loia na enga o ia mai fanu sim ai a fai ke ku e fa pe e fa si kale ki maluanga le ngama wai kongo le kangoro o fuai la lo o le marketi funga le el leo ia ai e fa pe ko ke e morianga e fa mai lo la ia lo famasinonga ia sa ili sa ulo ia fa mai ia fa mole le se kupe sa ile sa ulo ia o le mawalo wa vanoa e talo sanga I le legal aid polo ia fo ia tongi le malu e tu la I mo oi fa sio nga tele o molianga o lo moli ai o leo e tawana sa ili la ulo ia an fa mai lo la ia le o le te e molianga ia fa mai lo le fa masinonga ia patulanga tu ia unio tau sanga fo tō la wai mau a leo. A iei neo mon mau whamairole, a iei neo mon mau whailoa ane lau lo ia I lea la atula I mo oi. A alu nei loe whaatumul pepa nei la loi o lestal. A pala ie sau liko le 8. Tūlanga umalana whapena o le se senga na mata upu. A wā o isi nga o isi nei tangata na tūla I tua whamai. A mole e fia su sau lo ia. Ia whamailola ia whamasinonga ia wale leila. E te aru la se fa mai pa molea o le loka upe mfinga kala mai au kuaso o le so sa ulo ia ia fa mai
E kala mai ulang lo ko lua mala ufanga ko lua ma ko ngai lim foi la ko ngo se lo yese lo ki sa wo se lo va ya excuse kama se e manga o e sautua ya ona a fa pe mai en famasino ya lele al wi foi ina itan malala ile officer vai a vi for pepa male peni na e tangola i male lisi o lo ya na e tangole vili mai po ile lo ya ai sa le si vai so fa mai o ma wa sa lo fa ko famasino mo sa lo fa mai la o fionga le ai se la o fionga le se ko pe con el lo ale malo ko ai mai o ka e me ya le so lang lo e fa lo le famasino nga ya le la wa tso umila mata e te tali lai mo yanga pe e me la fionga fa mo le ape mo sa lo ye con el ma fa me famasino nga e te le o entitle se lo ye tong el famasino ya na tali lo le molianga ona fa tulanga mai lo la ye le aso e sentence ai mata pula na fa pena le to la na fi fonga mo se uma ya mata upu au fi ai ile famsino maurunga o neila le mentionale al tato a district court ai matu tele yo mo le sama ko mo felo ile press conference mo le fionga ile komisina wa vea nei ma komisina o leo le tuma o lo ye temni ile fionga yali atawa wa bala au mai mo le media ina ia o atu na o le tele atato fasili yale na la ina mata wona iltaya leli ala ni mata ye wa pa wala mata pule pi wo sofa yo wo so ai lunga vo le fivo le totele ai Michelle vatato ina izambo ya ole mo le parade ia po tanto solo ata vale foi le nta va ia tu che le matango fie ai luangi au malo vale nga o ia ko o isinga pa o mai piki up ia male singa nga le mai fa fo male vingi ka ilo pe i mangisi mta pona tu lai mai e pe io o si va nga na le na silsila tailo ye sound nga le fionga komsi ai tai se wa ka nga fa sala nga va nga na ai tu pele avano ya ilantu yo wanai moli mau totel teleale usta il tu la fon ya ya markamanga mi mika kongo ka ko me fa ya ele na ina fo yo lo tu puai le ma ya o le fu ye kupuingi o la fu ye kupui euskadi ya ele ngalai ele o yengi ka pa u mai ta valine ya o ne fa ya si malo si o pui nga malo e pe o le tu la fon no le ba ya o fa matsalanga le fionga ile le komisina le tu maoli o le ofisa le lo ye nei le fionga ya le atawa afumasanga longo i mango Samuel afumasanga o lo fa pe mai ai tele tu la fono na soli il time your parade tele tu la fono na soli tu la fono le awal tele ia mana ia fa tawi na mai fo il tu la fono i tu langa fo lele o mea e tawana fa nga tonu il tu la fono parade ia o la e fa pe mai o parade o se savali vangan ele parade ka vali ya ai ona ole va ai tato malo le malo mal mtanga wengal tunangal tal sanga tu no se tulanga tala fe ngai mama tango fiel tato lango yalom tam fana wa se tato tu no ya ai ele asaka ko male au malo vale ke ka pela ole tulanga la le na wa va ai ele ole fa mai le ole ola ko ke fa pe le aso sale ai no se lu pe tolin ta vale ai mai makua ku mo kai ka va ya o le fala lava le na tupu mai o fale asi o parade ka singa wa ko ngi ka vale nga fa ye ko lo la ko parade le pa uerta mai o ya o le si fala lava na tupu o le apia park le fa manu ali ai ya o le ai la le o tole tata wa safonga mo mari wala satonwa be wale ma fa tele na mato mo mawina ai ia tilo la le o tele la tu la fono o soli o tato lunga awala o le nono foi fa malama o le kukulunga soli o isi kanga ka le no vaksi foi le like e kukulunga fale o soli e kukulunga io o tulunga fale o ta vale pela tulanga na wa fiu mangai le o e ka ka makwa o mea a korkingo i parade e fiu le fa pri ala fa ya le show usa le operate sa o fa pe mai toa ia manuia la utalonga luai ia e maro si FMI usale alsa wa kunu ngol ka vale mafali ali nga ia FMI malo pesa wa mea ia ole tulanga ton wale na
lea la ua fai mai e loa le fionga ia afamasanga le ai pa muta lo I manuele I o o tulanga foi le fai mai wai e tangata wa manua wai tangata wa manua tunga wa nga te ai koe kasila le mele I o la mele ia ole umai o soifua pe a fai loa la e te tupu mai pe o tulanga na ale manga ale mewa o lele ma na I ele mele tātou nei o lo fia tonu e whaile parade o lango I le tilo mai na ia tātou tama whanau e whātupu e le langona fo I le leo le o le fia e le vai mai o le iai le mea e peka koe lako tangata ia e lango atu ma support aku ma e tulang whalelo ma whātu o lātou tau au le tapua inga le wakulunga le TV ma social media le ala ka kole fa yale me nga ka le ala fisio wala wali le fa ngene me la baina te le nga le me e tato te ala yo na fai wa ala tato wo fa le fu al tato wo tunu ya ma fai tato ma solo ta avale va ai mai le tato te o fu atu le ofultoa ma pati atu malango e ke lelo na nga mo tato tamfana ala la mo kwa ken to ako ka luai le mele le mimika Ia e silia o le au fai le tala foi le masena fai le soifo malolo ina li lo maiava e silia le puia na I lo le tau wha manava o e le numero fitu e po le numero valu ina le tātou whale bai I ulu I mato tua ia le anga ngai e o la fantasia le le seito ma le Titania ia lo no winga e fiu tātou e tau ave se le mena le Titania e le I o la e filongia kua ma le seito ia e sili le usta I nei lo le ngā o le mamo e po e oi awa a tupu mai la se pefia ia na pau fo ia le fai tio ngai mua sa a fer me se ia leo ia wa le fai tio ngai mua sa a li lo ele sa no mai le komisina le tu mau le tato mta pule ai le sa no mai sa ia fmasang fa mai fmasang ia wa o ngai me uma awala sa le ia e fa ki uma ko le fa mai a me la ki nga va ia kula ngo ka ka no ka ale nga mika uma ngo fo ngo ka vale malo ya pe malo le wa mia ale wo ko nga la vea tu por fa la fe mai la nga le anga le wo le ku mai ole ai le o mai e vai la ko me ole me ala le na le fa ya tu wa siri ai le ma le sira me ali fonga mo so le ole si nga le loku ka ya ai sa fa e sore pongi sa le fai ngaloku ale nge alu fa e ngaku yo fai ngale tu sa le tawa mai le langona fa foina fonga mo e lo malamla ia ele nga ga ko sa tunu e mawai tunu na mawai pangi mawai palangi mawai me uli mo ese ma culture fai la ka come o kamalanga e ko kele ape penga ka ko sa mo pe mo se lu se fa sengi la ole lokula sa ka manga e lokul ka ilanga flat malanga fale la ngofo mari so ele ke manga le anga mai no le ko inga ku ngu e ka ko e langa culture e langa nganu e tapo fio anga e alofa ile akua male fa inga lokule le fia mamalu o ya sa lo pe la fa ali mai fa ai fa pe nanga le ka po le kusa pa se umalunga to ele lo ol fa alinga lo ngai fisio le lo ngol le olte ya le la fa mai ya fa masanga ya ta filota to parade ya ke lo ele ka fikuma e se taimi e tala ya ai ona ole tulanga le saunga le mu mo tata watunu ya I longa I sa fa ina foi le lo fa pi ya la o fu ai la ta vale al o ye la ta vale li se me fa e fu la pu alo e fa causa o ascuri mi le sa ya lo fa ti ele le fa na uma le ai nga le sa ya li se me la ka fi ka ilo I pe ka fi fo manga me li lo me nei le manga ya me ngal fa pi o la fu ia al me la le o le fa e o la pu ngo fa maka ka lu ngal fa le o la ka vale ale al o la ka vale ale e la musika mal fa e ngal pu ia le ai la wo fa ya la si over wa ova ku le level fo ngale le lo ka ko le me ku puai awa o le tala male mele ye o le la le o wale fa yala ofesidi pe fa fe pa radio ko ngu ye ko wifi fa ma ko pa radio ba le kamale pa u me falasi le manua ia ola fia finga ola fia fi po so le eva ai le dangers o le kilo
I ta'avale na tutulunga o fale o ta'avale. Ka kala fai ko al kavale sole. Ai se fai ngā o kama ai o a koe fai mangi kingi. Ai pole le mga fongo tangata ami no le ta'avale sila le tino le ta'avale pole me pa u ila no pe anu le ta'avale. Ai le fai koe fo. Ai okay vai a wingi parade fa pe ngā fai ngā. Usala sa la yo sa wa ko ka vale ya le fa le loli na yo se va e toi na ya ile le se va ai nga le yo le loli le si va tu le loli fa ye fe fiang a lo fa ko ka va ya na ole na fu ama ma o sa ole lai a parade na ka mai sole ya no ma kwale lo po fe me o mai ngi ko nga parade fa ya a tonula ya tailo i pola se ta pedanga le mtanga wenga ya wani te wa pe me yo na wa tapu apia ya e so me lo manu ma fio anga itu ya wa ola sa fu ye le tele ana le ngalwe ia le mtanga lwe ngolelo ni te tupu me ye ni pefe ya fa pe ya ole fu ye le yo mai la mkanga lwe nga vai mako ya longo winga fa kulo e male fsiri fu a winga fa kanga o ko ya o ala yo ko wi el forma ole sira me anga bo ba ye ko e fai mai sa no anga le ya tau a vai ku la lo fa mai ye wale le la mako e fai mako va e fai mako parade se vai el me wo e ma fo fo ngala fai parade le ye nai tangata le na apply inga le parade lai sa o le lo la tau nganga ia i kanga kala mako ama nai ya le a o fo tu o le elfo e wa ku fa kasi ya kile la kola au ya so no ya alole na ya tu o la tu ta vale mafu ai oi ai ya le au le lo le wing on parade le wa makwa ya le la wa umalo la le parade ai ma walo le na wal parade mo ala ntiro le fa mai le ya ta wa na mata wa ai ai me na soli le parade mo na mata wa mai ya ta fa tanga le pe mitalo na lua pe tai wa mata wa ya o le ai la o le la wa umale mangwa mangu ma kuya alongo winga la kasila le mele ko elongo winga ole soifua e ave ai il tulanga foi le wale saunga le mu tele fatinonga ma lo fam tanga le mayava ya onu sai ta to dai fio ma ta to fu le pari ya fa pi fa le ya saunga le mu ile va ngol ta le me fa pi e la fu ya ma o fi le mu pe a fio nana alu sto ti ngale fio la sa ya tal ya ile ta to sa ilinga champi ya mala ma lo sil kiwis le wa malanga tu Australia ya wala ta longa le fa ngol ni ve yeso wa di simta puna la walunga le to filo ingele so male fionga le komsina le tu mawal mtanga le ngolo fa mo le li ta ya ila ofisili le fisu ya ingoli ole ofisa wa ni swinga wa ya faya awa fo ini swinga tala fia ngai tau na fai ya ai fa pe mai ya le fionga le ya tawa ya all transfer ya o lesi tai leo ilesi section mai lesi section ya ele o se me fo o le me ala ona fai mo le ngal wenga ya le ona fatino ya fo isi leo ale o fai mai ya sauno anga le ya tawa ele ma fai ona e fai ngal wenga ile official leo isi section se tasimo le was full sanga tawon soi mari e mana ya la na ana mafuanga e ala na transfer ia o yelo to mai o e fatino e ngal wenga o lesi tulanga ya a fa pe e transfer i leo sau e alo e fai ngal wenga ia i lo ku lunga le awala ia i lo fai le su enga so se tula fon ia i lo alu leo so fainga ia i lo fai le tangi lumba ia i lo tu lumba fa masino nga mea umana le fai mai e ala ona fai le transfer ma fai swinga mo le ia lumba tanga be ya sa ofisili foi tulanga foi leo le fonga mua ele tauna na ina tata watu no le matanga o tala fai mtanga lwengo leo i taimi watu na i tulanga foi dismiss my cases my ole il famasino mari tasi ale mafua anga fai mai le lava ma le lava ma leo ya ole la sa ofisili e fa manino le mai le fionga le atawa ole tulanga lava ia iso se mata upue e abatu le famasinonga e fai la tole a fai fa aulu le tangi fai le suenga ia lava le mau e moli ai se tangata
E ala na mo ri tangata. O la wa lava le leile mo li mau le e whaasanga e mawhai o na approve le saltu la fono le whamasinonga. Ia o na velo la ia le official AG o le process le ngā. Le mawhai o na o atu le whamasinonga. E ala o na o le whamasinonga. Ua maa e ale ngā lue ngā leo leo. Ua matua complete le leile lato investigation. Ma o la wa iloa. E anga wa ale mata upu le tu ina atu le whamasinonga. O wha ai unga le whamasinonga. O whai unga lava nā ia le whamasinonga ia e le pāo ai leo leo. A la tau process le abatu o le AG, ma awelo i o le whamasinonga. Ia, o ala nā e whaatino ai. Ia, e ai fwoi lātu langa fwoi o le au mai o se mata upu a dismiss mai o. Ia, o le toi tilo leo iai, o le ale mea na lapi. O le ale mea na whale tonu. I le tūlanga lea. Ia, ona whaile o whai unga leo ma i le tūlanga o ila tau sa fatino ina so engam tulanga uma fa pena ta sinam ta upu sa langa fo ya nei o le simta upu ali funga mo ia ta upu tau fala au fa saina o le stulanga o ia le tanto wa isel nei vai ta o le utula ta mia sofia fieli o ka walu ila lo po le mea ngai fa kupula ia ia o le tulanga leo ia o le ai e a fungi e va ia le fa tupra ia pe o le fola au fasaina le tata watunu. O le fasili na tuina atu tulanga foi le po o le mea o lea e fai i nei le aisa. O le fasili whatever. Ia. E po le mea o lea wa o lena sau noa ia au apa au na fetalai mai au apa au le fionga le komisina watuana. Ia. E whapea mai o Amerika Samoa leanga i mei le aisa tono Samoa. Ia le lanta tu atu le fasili nei le fionga le atau. E tali le atau. A faina sauno atu ia le komisina le nā taimi. O lana ia le nāwa ai le tūlanga lai tupu le taimi le nā. Ia. O lana lava le nā tilo malana mai tau. I mea o lo tupu le taimi le nā ma faina ai le tātou atunu. Ai o le tūlanga tāua. E le i fausia ina le aisa i nei peo na sauno mai le ia tāua. Ai o lo ova ai a lava ma whamao ni e leo leo. O a tātou tua oi tai peo na malaiva alele. Ia o le wafu. Leo lo anga i mei tono le tātou watunu uia whala au whasaina. Ian whaamanino mai fwoi. Le tūranga wa i lako campaign fwoi le sfulo masina. Ea lewa lima ia lato po kalame ia wa whaaluanga i tua i fioa. Mai lava ia o ngā susa i tamiti la iti se ia o i tangata matua i matai. Lea tama whai ia le leile lato so ta inga manu ma fioanga. E whapena ona mala fe malam la mai o ame o lo ai ai tonu o fio anga manu ia li poti mai leo ina ia fatino ati e nga lwe nga malu le malo o tasila na me o lo alu la lo la to campaign les fulo masina o fola au fasaina o le ala la opesilia o te lo ele I not really answer mai e afingi ele fio nga le ata o le ala foi le la opesilia resources a fai o ka ko pora sia e ta tele mai ele tu langa le ai mai o fola au fasaina o lava resources for example o lava o facility whatever wala na facility ai fai wa pa la me mang le kupi ai le o la facility o la winga tono na la facility na o tu loi nei poras wala le tu langa a fai kasi tatu ta ifausa song a fai o le to mangale na leo e mau ai fola au fasaina ia la me le mau ai o la uia na manatu la me le fai ese ta ifau mo le fale me le au mai e tus o le waf o malai va le e lua e tono tatu watunu la me le fai mai ia ni ta ifau na va inga ia ma leo ia la latu tiu taimi uma awa le kasi seba ia a fai na tasi ta ifau a fai la ya lu le va kele la ale ka mu kai ile siba le stulanga o va fai la o va uma ya fea i Samoa o ia I se stulanga fa pe o fa ka mo kai pio ko nga va ai ni ya kai fa ali mai lua kai fa fa ka mo e leo I se ka mo mai o se ka mai va le kasi ia ona o tunu e tele la tu pe mama me ia se tata o tunu ia pe o stulanga na le na facility e ame le abi fangisi milionga ka fa ye kulanga le ina ia mafai ona tau fio fiele au mai tonu o tato o mea io pola ufasaina i tato o tunu sina silina ave ia nei o le se tulanga na famanino mai le ata wale I funga mua o drug test leo
Ia. Ia. O le susu eina o leo I mea ia o whala au whasaina. Le su ele toto. Ia. O le lau whai mai. Nā la na tuaina whaatino tūlanga le. E whai o le lai titi o le seleni wai lima suka lai pongi le SRAS. Le lava le seleni. Ai o le tau mawhainga o se policy. O se whainga whaavai. E ma whai ai. O na whaatanga ina le whainga o test. Wai tau na whai lalo tūla whono. Ia. Ia o le lai pe manino mai saunoanga le a tawana ni. O iei le policy. O lewa o iei malisi tūlanga lama tiloi. Pe me whai se regulation. La le tūla whono maa losi atu. Ina ia ma whai ona pasol solo. Test ngei maua ngei e positive. Ko e test le within another 6 months or 3. Ia ona pasol solo tuala se yo o le whaate alo al tangata lea. O le to ave ma leo ona o le mai tawina o le. O le afio tūlanga mwhape nā lai tau mwhai e ilma tanga rengo leo le taimin nei. Wata atia le policy, wa uma foi ona test le executive leo. Le executive leo la vea ai le fionga le komsina le tu mau leo lo iei nei. Ia whapea foi ia sui komsina lango. O ila tauna leo na wha mua i le su enga lea I le SRAS. Ia, o lea lai whai mai. E sau sa o ala result o la web test. Ia, o le tūlanga tonu ala le nā lea lai ona pe. Ona o lea e ele to ale. Ona o lea e tilo le whainga whaavai. Ina ia mauti noa. Mauala kangaka. O le ala kula fungo e kawainga ngā whaite me kangaka ale. E mo lia le ala kula fungo. Ele whai mai. Mela wa mauala o sa kula fungo ke ale wa loka. O le ala tula fungo lai ala i ngā mo lia. O whaatea o le ala tula fungo na sod. E tawana I ele whainga whaavai. I ele regulation o Police Act. Ina ia mwhai. Ona o mea mana le na wha malama mai le a tawana ni. Ina ia mwhai. Ona whaatino foi lea to I ngā me whapea. Ia, o le isi tato mta upo nei o le tato fo mai foi lea whai tato tonga whapatoa li I whanga mua. Ia. Ia, le sa mato fasili iai. Ona ua lewa tau sanga le isi tato fo mai whapea sa haya mai a tato fo mai. Mga mai ia papalangi ia au mai saina ia le wo o fiti le wo au mai el tato foma ia le fa pe mai le ata o mai ona sa ilia ia ma matal sanga ina fo ia tu si talo sanga fo ia o ila tau ia e tu sa sanga mai fi ave ma wala ba no le pathologist ia to tasi tanga tantu sta sanga mai wa uma fo ila na fa tatan no por interview. Ia o le taimile nei toea o le hae alo le tangata na. Sa whasiringia foi. Ia le tūlanga foi le o le titongi. Maua o le tangata lea. Ia mwhapea mai ele fionga le ata. O le tongi lava ia laiva ai o le hold package. E lua se lau lima sifuluafe. E le iwaiwa ina mai uma po a me tono o le paketi lea tu nātu mo le tangata lea. Pea whamanuia ina. O le taimile nei. O le ua umala asanga uma po le process. Ia sa ilia o se kako fo mai whaapitua wata o tonga whaapitua ia o le fo mai ana ia leo e le se fo mai le health mo cases a leo lea wala i o na whaile tūlanga lea ia e lua cases o lo ia i taimine ia leo e mana o mia ta o tonga whaapitua le taimine ia o nisi na mata upu na whaini na whaapena o na ia atoa ai male mata upu muli sa sinia o le ngali I le whasalang mai Australia lea wa moli e leo. Ia whatatali fo la whamasinonga. Sa whasiringia po oi le tangi il matau. Ia wha mai o le tangata e mai whafo lea o lo tangi il matau puli nei. Ia o le lawa whamanino mai e fo ele fionga i ali atau pentu atu mua. Mai ngau tula fono lo moli ai e leo ngali. Ia ma whatatali lea sa tula I ele whamasinonga pela sa futasel masina nei fonga mua. Ia, o nisi na mea na maua nei le tato whatatanoanga ma le fionga ia le atawa. A le mea ta ua e sili ona oli e leanganga. O leo le a maua ala tato whatatanoanga I vai asu ta silo na solua. Ia mle fionga ia le atawa wa whamanino mai o mta upu al mtanga luenga o lo ofito I tonu iai ia le tele o mta upu I whalarulave ia ma cases e tu ina atu whamasinonga. Ia le mtanga luenga o leo. Malo whautai malo fo I tāpena I le reia solua la ufionga li le waiawa ia ua talinga fia longo lava le reiva he ngole fiafi.
I le maitawa tu fo i le le whaafunga ngā le tātou turu, le ngata i tono ni sila e whape fo i e turu mau, o lo mafuta mai i le pa i le sila si o Samoa, tau i nei mea mātou whape atu ia mō pele malo si o le tino, sil si di aila le ngā, ia wa le tautua ina o le pa ia malo le tātou turu, ni te wa isi si mtau pu te fia sao no ia i le nei vaenga le fiafi, ia au mai alo whina ngalo e taulunga i le tātou whiloa inga i le so, amu ia oi, o le nawa i whiloa i antu i le so, i le komisina le tu mau o le mtanga luenga o leo. Tai whanga mua, o le tūlanga whanga e tia whalina le tātou au whasalau i nei matusitala, wa maua su tātou wa wanoa. A wāna ala ni au na tele le vis, e se senga o whamatalanga, ma le le malama o tātou uma, i tūlanga o ngā rue ngā leo, e le lei lava o na tātou maua le wanoa lea. Pai e o na whaamalama maina o tātou tangata tu sai o tūlanga o lo whaatino i e ngā rue ngā malua le malo. I o na o whape atu lea. Ua whapau mai e i se me foi ua o iloa le nei asama maua mo si o tātou tunu. E tai tonu ngai sa whaamalia ina le whafonga mai e Samoa. Ia whapea foi lau tau whaama le tātou ofisa. Ai o le amaua foi se whapoponga le nei por kalame le astofi o momu ai. Ule alofa le atua i mo le atu lau so i fua li whanga mua. Ia tātou e tala noa i foi whape nei. Ai mo le taimi nei. Ia se i o walu e pika me kia ongo le wakia mo le taimi. Ai manuia lau tiu te whaawau Samoa, manuia lau tāpua inga, ia ma ngā luenga whaawau le nei aso tātou wheloa i le stofi le alofa le atua. Tau whaseifua. So i fuma ia manuia. Le whianga ia lilu mai awa mai na vai le sui o le tātou wala leo, pe ona e mai moma e whaafongāti e lana tautua. Wau i lewa ia so lewa ia so wala, wale longo pui ali o lau tupa ia ma lo o tau mabalu. O le taimi lau tau e sifuru tolo minute ona tālea o lengtu la e wha. Radio Samoa, tasilima i watolu amo. Radio Samoa, tasilima i watolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. They say the greatest risk is not taking one. Why is it when we grow up and become adults, we stop sticking our necks out and taking chances? Yet at the end of our life, we'll probably regret the things we didn't do more than the things we did. Remember all the new things in life you learned to do that were big risks the first time you did them? Your first time to swim, your first time to ride a bicycle, your first time to drive a car. Some of the things we do all the time now seemed almost impossible before we did them the first time. The great French leader Napoleon said, "The word impossible is found only in the dictionary of fools and failures." So ask yourself, is the word impossible in the dictionary of my life? Do you say I can't more often than you say I can? Sometimes you have to go out on a limb if you want to get the best fruit. We have to learn to be comfortable with uncomfortable challenges, because we can't discover new oceans unless we've got the courage to lose sight of the shore. We've got to believe that the best jobs haven't been found yet, and the best work hasn't been done yet. But we can't have the life we want if we don't change the life we have. A successful woman said, "A bad habit never goes away by itself. It always is an undo-it-yourself project." Smart people sometimes change their minds, but fools never do. So we have to leave our comfort zone if we want to reach a new kind of success. Don't allow yourself to be buried alive in your comfort zone, like many people do. It's okay to use your comfort zone to rest in, but not to live in. So after you've recharged your energy, leave your comfort zone to move on to your next challenge. Remember, God never puts limits on your faith, so your faith should never put limits on Him. Faith is not afraid of failing. Faith is afraid of not even trying. So why not ask Jesus Christ to give you His faith and power to step out and start changing your life today? If you ask Him to take charge, He'll help you fully live your life before you leave it. Just think a minute.
le avipese le Peace Chapel ma le pese ua whainga i whaavavaulo alo whaina ua toi fitu mala whaminuto na tā leo le July wha wa tolunga tuina i ale polokalame ole think of it. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ua tolunga tuina ma se tuktua mo i Samoa le ringa so lua le asofani i o November lua afe lua lima o le ase tautua le wa uilang mai tangi e poto ale tautangi e le taimi e sasi la na ai alofa le tuma tangi antu lo tau soifua ma le mantu wala le aso antangi au tantu toi whiloa i eilu monu ai le o tu onu Ure imisi al tantu talama i tunu o le Pasifika ma le lalo langi o wa tapereina e le whalitu i Miriama la la toa pomare la wanga i antu i silo mtua fo i wa le Melbourne Cup a whainai whai e so piti solfanua i le so a wase so na wha alua i lau fia se lau tala i nani te wauli wa alau solfanua ia ona e saula e wha isa i fo i lele whale dani e le lei ar wha alua le mea o ngai sili i lau tanga a wale wha alua ia le pili fo i lele o le mori ia po le tau o le whale ia po le whalau a tamaiti ia po a umanisi au fuafua ngole na ua umana wha tati a ele na tupe a wente a we ke vave ia ua foi ke wha masangi me ke le masangi ai sa o le baile fionga iali an tau savea ma le polo kalambe la ngai fo faiva pea mai a tātou talana mai le Pasifika ma le lang maru telina lam singa o toi o le ringi fiafi le fiafi lavo le Savali Valley ia ma fai mafau faunga i le matawhanga a o nai toso pea lau ia afu le peninsula mai volino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia o Savali Valley le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese Matata la tutulele a omae mane ilano ole ni na o masi a upele Nofo ifama pei Taulanga o Sabone I mana tu a pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mafai nanga o nangalo Le tape mali o mai singano Olo o nofo haitine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama